allow the same. Mbuu iri kaunti ya Kiambu igi bajeti ya nyongerera yahota gwakiririo na makiria thutha wa igoti gwathana ati gutire ciringi ona imwe ikurutwo bengi-ini niguo kuhuthika ta uria bajeti iyo yendekithitie. And I accordingly condemn the respondent to pay costs of this petition to the petitioners. That is my judgment in this matter. It is unwritten, it's not typed because I've done it right away. Bajeti ino ya nyongererete ani thutha wa kaunti ya Kiambu gwitikira ati matiarumirire watho riria mamihitukagia na uguo meyeheria kuma cirini uria wambikitwo igoti inene ma MCA 10 kuma Kiambu. The conduct of the respondents during the acts leading to the petition and after filing of the petition define the respondents' acts led to this petition being filed. Igoti riri oho nirutite mukana wa ukinyaririo kwa maria manaciragirirwo bajeti-ini ino. MCA ya kugerera mawakiri yao merire mucirithania ati Governor Ferdinand Waititu niekirire kirore mendekithia ma bajeti ya mwaka wa 2019 na arari mutaratara-ini wa kwamukira kigina kuma kuri ministry ya kigina. Na mbia iria ciothe tutaramenya kuri irathi tutigwitikira ikahitukio, no muhaka pesa ciothe tukona kuri irathi kuhuthika niguo tuhitukie. Na amesema hiyo supplementary irudiwe, kama wataka kuendelea nao irudiwe, watu wafanye hizo participation zote kwa mujibu wa kisheria. Hari ciringi mbirioni 13.5 iria ciari bajeti-ini ino, ciringi mbirioni 1.6 ni cikirirwo nganja uria ibatie kuhuthika, kuona kuringana na mathabu ma bajeti ino ciabatie kurugamirira mishara na mabataro mangi ma kaunti, no MCA ya makiregana nayo makiuga ati ari njama ya kungumia kigina kia muingi. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa ni Julius Karithi wa Munene.